ngulung apa? Tiang ipun. Aduh, takon ngake adon anaknya. Dan penangan jak ngampah ngedewe. Saya ngado cilemu mau jerawatan. Ya dong. Apa nih ya? Tar, weh. Lupa. Saya nggak mau. Ya. Lah, nak cak malu. Saboren janji doci bareng. Setinggal ci lupa. Ci ora lupa. Nye orang lupa. Ci, Cang. aduh, Nye orang. tuh, prok bang Cindawang. Yen mone geden bayon ci mencing orang ketua olahraga kan yen jan to orang kaprok orang lupa pro cek sing bangcang tilah bungut itu cek plak Iya nganu nih. yo orang lupa. ci orang Yo orang lupa. Dan. pukul Ini tangkap. peseng cenyak pukul Ngoyo. Udah ci ukur Cang orang lupa. panjang lawan Sing benar. Ci ngoyo. Dan. Lupa. lupa Ciren. kadung tumbang Ci orang Cang lupa. Ci. Ekan ci orang Cang lupa masih. Ci. Ken foto namuk Ming apa? Rasip. Saya jak ini linang ajak melalui jak hilang dan ci. Kena ci kan? iki enten nak deki jeko awang ang tiang jero nak bagus Bagus saja bagus. Bagus. nah ne lupa rau Singengke do. Singengke do. Aduh. sapu diki nih ke ipun nikah lupa kini ajak dua niki Kemudian orang lupa. nggih pedeh pasal niki jago ro kayu pet surang niki bro kencang urin Cina Benarnya. yen ci gedeg kencang jagur yen ci gedeg kentoto nak jagur kemudian to tadi jagur aduh Tenang ci, tangan ci sakit. kena kasih gitu lumpat aduh Manusia. Nyen ki kelapa-kelapa main. Wanen punya badan ini. Kagat napi wasane niki jero. Ini madan karang tanggul panjenengan. Puri karang tanggul. Benar. Ajak ci dua kan? Dan Nyala cak ajak ci dua. cak. Kagat karang tanggul. Ajak lium begitu. Bagus seget ci. Cina ci menyamone aden cine. Judat aden ci ide cang angojang kurenan. Pas. Nggih. Duduk. Tiang ning nyongkok to nah. Jadi mah tiang ning nyongkok to nggih. Buat nggih. Medaging kadi baos jerone puniki yukti patut aden titiang sakewanten sampunangan titiang soma. Komandan Soma. Aduh. Teng kalau nih. Peluk men Komandan Soma. men dados raja kan Soma sing nawang. Komandan Soma. Soma itu. Ini ada temo. Misi bolong beten nih. Yehe kemo tu madan Soma. Aduh. Apa mesti engki sajan batu? Ye,
Boten gecat sana. Punika song soma adat. Apa adan to? Song soma yen demok misi bolong song soma. Yen cara Yen soma yen ditiada anak lo do kuranan soma. Oh. Yen Pro Gusti Agung rabi. Yen Botaro sing tawar. Ye. Weh, masih ngejot kebawah yo. Nyat. Ini soma artinya yang lakuranane. Kurane. Gogelane. Oh gitu. Pacar. Pacar apa? Bawa masak sampung. Weh. Kuranan. Sing temano. Inggih Pak coba. Nawegang jero anak lanang. Sang meraga bagus sekali mau ibaul. Kepangan puniki dados purun di tiang matur nunas sang ring jerone. Minak jerone uning. Sanencen margine mangnes siderau ring jagat depur. Oh, nikel ke dapur aja makejang. Dapur to apan sobangan? Hah? Sobangan ngelodan Nangin nang ben bede. Ayo nang. Di beleleng beneng kajo. Tadi kemau. Jero tiang senawan. Yen jero nedak nawang do, lan kepuring tiange. Ada ibon tiang takone, dia nak lengah-lengah nih, guys. Nak agong lengah. Ye, nak agong lengah. Nak agong lengah. Nak agong budo. Ah, masuk. Hai. Inggih pradesa punika semang di tiang ngiring yang disana. Tadi rame nawak titiang duaku. Yen teniwang antuk titiang wangsa duaku. Sane wenten ring ajeng wantah ide anak saking koripan duaku. Gelah masih menyet buku Putran Joko Dewa saking koripan duaku. Dewa kecunuk pan semeton ni dewa. Nih semeton. Semeton ni dewa ni. Aduh. Ini. Tumben yani ibu nempukin ni dewa ni. Rene suka lawas tugase pidan tugase marung ni dewa mekerap kami. Ibu kaden man kemutan pil kenaji. Bu, Ijen tiang kalah. Galah Tiang udah. ide Singapura kan dibeli. Oh, nak semeton. Tiang keling aco busan. Ngaco. Nah, Ada tiang tan semeton. Ngide pelagi. Beli aku. Nasi wang lagi dari Nah, itu mula nama semeton mula. Yang jadi wau. Kau yang beli bawa. Tiang dapat turun di tiang. Ampurang di tiang beli. Jangan kamu ngalah gaya. Salah alamat. Aku raya nama nak ne beli eh. Oh, tuh lihat. Kalau ngide pelak dia mah nak dini ngide pelak. Adi Ada lu nasi wang ngide nah. Kamu masih gitu. Kasih tawang ada dongkang do ini. Dongkang apa? Dongkang. menang Cokori Dewo. Lalu uang bareng. Ye. Ijot di tiang nasang ring Cokori Dewo. Kawet Cokori Dewo jagancet sampun rao. Ring jagat karang tanggul sampun api. Jagi lunga kijo napi kang suaja karyo duaku. Apa mulai dewa sumekan lah karena loken ibu mai mires mires makalo suba sing cingai dewa ibu. Matur sisip mami tang lugre di tiang ibu. Nah kita mesra buka paman pemekasi dewa. Ne sampun lintang apan dan pada uning dan sandang pendika banget kayu nungi dewa. Iring kawet makin malih wawan itu.
Gusti. Gusti. Gila. Nang nyaluh bener matur. Melangat tangkil di belang. Gusti. Kirain titiang untuk kepekerapan di doni. Titiang jalan Gusti. Ngomong tua. Nu inget si kabeh bener. Nyeret, nabi nyeret kalau sih. Ngoyot aduh. Kandon dangga. Jang mayat. Ada yang cium. Adi mau presesan Presnya mau kencet nih. Nu saya inget megusti kabeh bener. Ampura badhe karang tangol le. Kadon yen cai kadon pregusti masih. Iya. Gusti cai. Gusti mau ngkrek cai. Titiang. Nah. Suwos, niki Bang Gusti mangkrek aka nabi orang ibu niki aka kepundung niki. Aka kepundung. Gangsar dia. Gangsar dia. Meniki gingsir. Niki gingsir. Niki gingsir. Oh, ya mong. Nang berake. Gangsar gingsir mangkek kini jegak ye. Jegak. Namun apa nyeruan lo Kopi. Ini kan kopi susu. Nah, itu takonin nah timpalin itu. Kopi. Medue itu kopi. Ada di Puri. Jangan kencang manis. Kayaknya kopi sing misi gula dojen nang kelas. Ya. Akhirnya kopi mau seduh tuh. Sing kopi kencang manis dojen nang gula jangan kelas. Sing tadi jen gula. Bungut je seduh kan. Aduh, gak weh. Kopi apa nasi? Taluh. Hah? Nih, apa pang bener bencang nyediang kopi apa teh apa nasi malu? Taluh bebek papat. Kopi. Apa cipes? Jangan makan pipes. Di Puri ada kopi musik. Dagang apa cain aku nang pipes di Puri dan nang kopi nawang. Ada melincer. Dipon, siagang awak dari tuan rumah. Demen kopi susu. Demen. Jangan demen saya kopi susu. Susu yang saya ngelah. Puri ada di Puri. Oh ya mena. Kayak no kopi susu nah. Dia tak lepat. Nah, Lain dia ya. Ye. Apa? Kau nak menang dia kena kopi susu. Yang gelik-gelik cai. Nemo saya ngepoken Mesti ni. tayon kopi susu. Jangan macam Naning, doto sangat dan guguno. Man. Makawan kadi pergada di tiang pedak tanggil kadi mangkin. Duaning titian ketibenin bayi wawuring pantaraning mati. Acep panditiang sarang sami ayat tanggil kepuride sake wonten tan mekadir yang kuatan memati. Aus ngelinus mepuara iriki dan titian sampai kecunduk. Kebarang angin. Angin barat. Mangken banget di tiang lungsur sewecan ibu. Inarang niken di tiang sanencen margine mangeside dikeles mauring jagat. Naning, ibu lo misalnya. Kewalo ni angon ibu kenal sing ajong ni dewa ditu. Sing sampir bido makayunin. Ni kada nak dewasa jelek. Tunggu biang ni dewa memuak. Sing dadi buku gitu. Ya ni dewa lakar ngelintangin. Ani madan segara ngalih dewasa belah. Naga naut landas papa si dewa di ni gitu ibu dadi. Akan masih dewa nu hidup deh. Bobo, yang lu ban ceramah. Inak kenong kondi
misa dia sairing sakewana nawagang riantokan sarang makweh banget dadas nyungkani gampang Tak masalah. kuentane puririki wantah kedue taler Joko Dewa taler sana nuenang Ibu ageng masih ngelah. Kemudian metatakan kita ngorang Jawa keras tadi malu. Jangan langsung deh. Ente namanya. Inek. Kejang, beli di koloman tiangnya cilok. Cai, Niki. cai, dia dan ini. Gangsar, yang dikenyat-kenyat tuh ada jo kajok kau upload kau. Oh nah, dia ada man celik di cuci oyong pulang. mar cenik ape WC, wah, di WC dong. Mungkin. Yang sarang sudah sarang dia. Ujang aja. Ujang aja kalian jangan sarang tuh. Aman gua sulut jangan bareng-bareng aja itu. Iya penyeruan pada mengegang kira-kira parah. Ulah utang malam minggu. Joko Dewa ngeraga mau bawasan sampun wengi dua gong durus ngepurian inguh sapun api Joko Dewa anu gelah paling kena gelah paman. tuh duaku dados kesengagan di tiang duaku mau sang laris Joko Dewa kayun paling puniki sane nganang paling api puniki Paman di tiang duaku maksudnya paman sing nawang dikengkene mirip paman buka gelah mirip bingung masih paman mawi nang selehang duaku sane ngawi nang Joko Dewa inguh napi menawi tetitiang mersideyang baca ngaturang Joko Dewa pemargi duaku anu gelah paman gitu paman sing penawang gelah kadang sebuah lawas ketinggalan bani dei Bliagung sampun suwe Joko Dewa ketinggalan inggih sapun api sing balu gelah paman yen pindah anggelah buka carik ki landas paman meklo joyo ning no paman nang padane leh gelah ajak ning katrawasan gelah tu nang gitu ya paman lot sing banglah aduh jangan nih paman saking suwe sampun Joko Dewa yen lina keng laris angone waluya kadi carek sapunika bener saking suwe neng sane mangkin sapun apiang sapunika men kayun Kodewa sapun api duagung ine yang magagalangan duagung titiang parekan kantun mangoh bakti misadio titiang pacang ngatur ngayah sajan paman gelah mebudi san ngale penyakap paman nyim jo nyakap carik gelah paman paman
nage kumat sakit jantung. Bagong. Cokori Dewa Arsa pacang ngeroh penyakap sapunika. Bagong. Mabaos Cokori Dewa magagalangan Bagong. Sapa sira jagi Arsa yang Bang yang titiang maku saro menawi tekayun Cokori Dewa penyakap ring banyak duwe sesamaan semeton Bang yang titiang jagi nuruh Bagong. Sekan paman. Ini Bang yang titiang ngatur ngayak Bagong. Paman. Kewalo ketu geladot pesan deken penyakap ni katung paman. Mangde sitang penyakape. Benar. Ini Kengken yen paman. titiang mangde dados penyakap sapunika. Benar. Siapnya. Perjani nanya Bagong. Penyeruan duwe somah titiang ring kebalang kematian wenten 6 Bagong. Maka sami durung boleh doman Bagong. Nabi malih titiang pacang ngatur ngayah dados penyakap Bagong. Oh, dadene paman sing nyakap. Temana titiang sapuniki matur ring Cokori Dewa. Yen arsa Cokori Dewa ring titiang mangga ngatur ngayah dados penyakap Bagong. Kor Dewa sampun yuning. Petani tulah mangkin sampun samian modern Bagong. Modern tuh. Sejeronipun megarapan sami nganggen alat-alat canggih wenten ngadokeng traktor sapunika. Titiang dados petani let laris Bagong. Jejemak titiang kantun kuno ngadok tengalo titiang Bagong. Semalih kebunuh tenggalan titiang arsa nyen Kor Dewa. Ye, ni bunuh tuh balik gelang. Apa buen tengalo lampet ni rosang glan ni kuno tuh belung anggon. Sane bunuh Bagong. Benar. Sane bunuh. Benar. Yen bunuh Bang Lumeh canah teh 2 hektar gebok bener. Bagong. Sayang nganeh panah titiang Bagong. Male siki yen inaken titiang dewek titiang. Waluya kadi supir Bagong. Sani rien titiang nyalanang motor kuna jalan titiang. Mangkin boleh titiang motor anyar geni nyenantuk titiang nyalanang Bagong. Yen subuh pelajaran jak kena ban. Paman. Adi sek keto angkian pamane marepoken gelah. Ini yen sampun pisereng kayun Cokori Dewa. Kentang ya kayun Cokori Dewa arsa ring titiang ngiring Bagong. Arso reng titiang. Kemu ban paman ngilokang raos gelah. Tung diang keto tadi ban paman. Yang paman tuh nyin paman. Bang dedi subah liwat. Ulian bapan pamane dugase malunu hidup. Kengken satyo baktin ni kapeneng gelah. Sing je buka pengeros pamane pecepol ros pamane busan. Dong aden paman gelah dot keneng uko dan pamane. Ye ratu. Bagong. Kor Dewa nak ngawi-ngawi puniki Bagong. Dong malah titiang ketap-ketap puniki Ratu. Gelah nak nawang dijo pantas ti uko dan gelah teken nyen gelah pantas ti demen. Sing je keneng uko dan pamane. Sak paman. Ni ada di kurian ni. Kemana sampun antuk titiang Bagong? Nenten tumus kayun Cokori Dewa arsa ring titiang. Kemaon disampun ditlektaken titiang warnin Cokori Dewa. Semalih mau sang inik ide anak saking koripan sampun api daking kayun Cokori Dewa. Titiang Bagong. Keros gelah ibusan dijo ben ngali galah melah. Yen sing jani sat makang gelah ijeneng subuh be di pasun. Kena gelah angon apa? Angon gelah lawar, angon gelah sate, sare ledang kayun gelah. Apa buen gelah ingat tekeneng uni. Ida beli agung gelah ni seda duga semalu ditu di payudan nyen jo neng nyedang. Dan wenten tio sangkan gumanti pengelingser Agong koripan. Agung koripan. Kabarangin ban agung do. Jani pagsido ya nawa. Ken je mirip asan yen kalen kapeneng soma.
dewa pacang walesang mepulih-pulih sane mangket sapunika. Apa man buen raka raosang lah lenan tekeneng. Dong. Tadahur kalaning bayo atur lian matopati. Yen sampun ditiang pacang maripurna yang kayun Cokodewa ditiang wantat sairing dua kok. Suka kalian gelahin nampi, pates sangat pates satya yo. Nih buatnya alih lah. Yani lan maut saho. Matang becek mangken. Iya nak Riki merarapang. Mangken sampun kalah becek, sampun ngantos penyang malih kerajina. Yang lurus angkin mati. Soalnya panas ini penaman. Ada janilan laksananya. Iya lurus. Apa perhatian dari Agung Korepan? Antor! Antor! Aning ulun padha demarsanan jakor. Abu kare padha dinaben. Mangke tonton iki Prabu Pabangos iki wae.
buang ngencah. Buang Ngencah matahari, buang ngencah matahari. Ci sing tong ngencah. Waktu jangan. Ngencah. Matahari. Tuh. Wah, Jangan awak kencing manis, jak parus. Ngencah. kan. Kan. Saya dah bu. Bu, jangan ngencah, jangan. Ci sing. Pung mau pulas. Apa sih jangan Noen? Pang kengkek apa nih? Apa sing ada? Nen. Macan. Macan patung. Jangan jadi. Ah. Beh, marah kalau medam. Wei, ada nak enak benar ni. Ci sing nepok apa tau? Apa sing Nak enak? peno nepokin. Apa not? Pung ini nocang lengar. Ini nih, yang nanya klang, yang nanti jejak, yang nekat utang lantas udah bungker. Man kente itu aja kengke. Jadi cingin casan. Do bos samuan menik. Si saya mah ngencah. Bocah beklat encah, bilang dong encah atau sengengit sejak itu. Ini aduk kan? Oh, Nah, jangan aja. untung. Samuan menik samuan. Biar. Hei. Wah. Sajan opo. Sajan. Wah, mah ke nasne. Ngereng suara ngorek udiang jangan jadi lupa. Sing udiang jadi lupa. Ratuh, wenten nak sat. Wenten nak sat ring natar kuri ni. Resep. Wenten nak sat. Men nyentau banuning di tiang. Genah kau di tiang pulas. Jeksekan merupa jelema lari kau napi merupa jelema. Merupa lengar. Merupa raksasa matani
tenang. Lu nak bisa ngeliat. Mendadak sikit kalau aduh sakit. Sikit kuat pasti. Gen. Waduh. Gen. Kendit. Aku lagi gatal-gatal. Ini mah kejang sikit. Kau ni sing bating sing hilang. Oh gitu. Nah. Sing bating Aduh, awak kasar kata kulit tinggi geser yang ipak lah. Sir, masuk merawat. Si sono liwat, yang ngajak angin nak dicuci. Dia mau banyu atuh. Udah cipu. Tadi dia mau banyu sambil dia ngencah gitu. Yang cipu pun nanti ngencok. Kan kada banyu tuh. Tuh di ngajak angin itu nanti pelingih tuh pedobol tuh dulu aku tuh kade. Batu agang nih kon. Iya, ratu penungun karan puri ini tuh. Ngawak-ngawak ci ben mani semangan kenang cibantan awak cine. Atur sisip pen kemung. Nggih. Sing itu aja terus ci lakan sing bangga pulas. Kok kange nih kok ya. Lu wedan kedan Riko. Bener. Tuh itu ah. Sing aya bahasa Inggris. Jang kuda sampun niki tuh. Jam roras dia ngejanji sing rapat kene bangun. Ras kados tenyak bulas matadi yang. Itu bobele cine dong. Iya ten banyak yang babit ni. Mani bareng-bareng aja lah. Sil. Pasang itu. Lah sang dia. Ayah Jika nunas surah. Warga nak mungkin ada. kadang beras nang 5 kilo nya. Baik. Duk 5 kilo lepas. Oh, jumput. Oh, bubur-jumput 5 kilo cinunas. Nggih. Nana yang sediang lah ada. Yang kada bubur tuh. Oh, nak. Yang balik. Nisgas menten, nisgas. Bekerja lah sebuah sayago itu di kelumpu aja bu. Oh, kenten. Benar. Biar. Yur. Nah, pangingalan loh. Kompor gas menten, kompor gas. Awang kompor lengis, gas mal jani. Bawang menten. Aduh, Lagi sejuk. aduh. Selo. Aduh. Uyah. Aduh, makjang aduh. Nak ngeliak. Dong. Wing kegaduhanipun sapunika sampuna ibu menggah pamitu ngiring kuwean. Sing diparakan dewu ning ngelahang ibu masih ngelahang ning mek umi nah sebekat tunggal kulone ning. Ang bangun di dewu nih. Urus mawacana awan pergado ngerawon dia napi mina benan tengahin latri kali pun. Sing luwung sing kayang ibu merawas kita menjojoh ngejai dewa bangun jening ada di syarat rasa ibu. Kados persangga kadi memade-made rasa mana dia sang becek sapunika. Yan suka ibu nih ngerosang dadi pasti kau suka dadi nih bangun nih dewa bangun nih. Urus mawacana napi mina benan ibu. Ning. Di dewa merengsek menawan. Sudah sini ning. Mara ibu nyingak i dewa ne tangkil mai ke pure. Dadi rasul ne kesamsung rasanya kenai. Terus mawacana kadi punika yukti teng kemanahan dia sampun napi kewiyakian puniki.
titiang walu ya balian medrebe tamu kadi punika we. Bener, menyen mali dewa aja bisa narko kena ibu nih. Inggih, matur sisep ampurayang Bu. Yan iriki nikah ibu wenten tamu naminat juji sakewanten sampun wenten sane rumenang tur kantun dados mangke awanan ampurayang kan sida katur manjang ring linggih ibu. Masanya ni dewa sing ngelak kena dalam kapenang ibu nih. Liu senya ibu ngidi. Aku buen nyanan buka rawas idewo nih. Ubade nih gelahang dewa nak subado nih ngelahang. Sing tadi nang ibu nempel lah bedek dok ini. Nah ideolas nih. Panggil ibu ngidi. Sing liu sing nih. Ideolas. Panggil ibu ngidi. Aku ceritang dok ini. Dados mawacana kadi punika titiang kadi bersangga mapamu majang ring ibu. Yen dada patut sudarmu meragaling kadi ibu. Boyo patut rahang puniki putra duweni kadi yadi rabi ingin lanang nih istri bisa kangrat puput sang maragaling kadi ibu congdiang ne boyo-boyo kayo nih titiang sire. Titiang boyo patut Pesuat bubuk. punika sampun Bu. Yang puniki jadi magiang boyo gamio gamano wasanipun ibu nenten patut kali punika dilarang kali pesantren. Dua jauh dewan udara ni kuning. Kewana ditambang kan jani nak seng adu nek kau ucap kami kemana yang cara rawasi dewa ni. Pamekas te jani. Jalan kepada laksana yang pada timbangin. Idewa muani bulu. Kengken yang nak muani kengken nak lo. Lan keluhan lan kemuani ni jalanan. Tunggiang hidup ketepuk kena di bumi ni sangat saja. Ibu sios nyen pada de truna bajang truna kan sios punika titiang aduh nabi poran bu ampuraya Nah ini ideolas bang ibu ngidak kecil kan ini. Apa ini? Kadang sangat sang kena wakil tekening ukudan cai ni. Kewala rasan. Senun wakene mauret muda sing suat-suat wakil akar gawe wajib. Pemekas digumen cai ni. Agung dek lawan yang agung korepan. Anto sang wakil. Kengken penadian wakil ini. Wenten napi puniki dados sahasa beli nanginen titiang. adi Sampun napi beli. awenang sahasa beli nang yang idewo aja madung lalah lalah mangan cicet hitung mamang gini neneng gelah nak kenahan Siap malu. di subana cimekat Sampun sing napi. peduan gelah ngiring ibelah nggih jadi rasa ketekan yang semaro nak kering sejuk ngeremih gelah dong luwung dudonane di subana jungi dewa sedo ngawato tadi sakit nak ibune Kangen tani do. gelam kemomai sebuah hal yang ubah sing sido rasa jani ada balian sidi ngapa utama Siro ke bawah sekalian. Luar cekor dewa. Beli ke balas balian sampun itu. oh beli mempaumu dan patut nih ke bu nayan wenten pet tamu iriki nak sampun wenten sanen wentur kanto nangge yo Nggih. Benten tamu iki kulen gangsar ngapo ten. Apa yang hadir? ning
tempel liu sing imungi deho. Oke, itu jangan. Bangak kecil. Sampun atur ngene Agung sampun. Yen sapuniki kawentenane Cina kaon puniki beli. Pinunas tiyang banget ringangan beli. Pagahan pisan maksa Ya pisan. mesti lata diri. Makawan beli sager henang yang dewa nak indek niko tadi dan sandang sumang saya kendeli depan teh ajanian ide sang yang surya maka saksi yang sing teh mirip membanding yang matan beli ini belilah kamu Kimon sampunan waktu dikayu aku makanya bilang Yen sapuniki parine kane ngiring sampun ngantos. Bagus gede bagus. Sampun apiran bagus bener beli. Eling-eling akan beli. Kirim makan mangan titiang nuntun Jalan paman memargi bang yang jangan lo nuntun. Salah pengaksian itu dua aku gede mimi aduh marah marah ngeneh tampak ini dari rakor aku langsung sampun ngiring jangan Adi keco Lai pengitahu. udah dibuka kecoa dari beliau Tapi Yendo diari. Rapit perlu cukur dewa. Nabi Adi keco ke rumah tapuan aeng Nih, don haran. saja belah aing paman nenten saya nentan ci teh Cing masih ngarmai. matan ci gede anu sekan benci Jangan ngenot mati ngenot. Jangan itu. sing meleh anu not ya aman saja belah aing paman Loh, sekali sampun. Ridho Yari dan Ini. wah kuliah matan barong Dan kemana ada di tiang? nengeng melotot kalau sing ngenot apau eling-eling angangan beline beli agung Diari puniki. titiang puniki raben beline beli eling-eling rakan beline narsi sing medaya saja wakil nah sing dadi kiregan pangjak perjanji je mulih kede nian sajan teh tuwudang wakil kena hibeni saja kan kedide dempang along penyilakan nyaplak nak buku amat sarire mawi sese duat nanangi memienyi maya seng nak buka nyai memang guna-guna pangnot wake jegek ngayang-ngayang nak buka ibu rasa duduk paling wake nangin di suban nekat ini di Karang Tanggul mara punah pekakas ini Aku. tanggat nak kios Jangan ada sios pikiran. cek tunggu dados lalis kayon beline mau sang titiang gadis sapunika beli sing ulem pidang semua wake mesomah ngajak panak liak noni sing medaya dan kemana dados antuk titiang saha saya dari beli agung
tiang priok kandan bu. Singnya ibu. Ubadane abani dewa to nak subado ning ngelahan. Ai. Aduh, ampun ibu. Ampun. Singnya ibu ning, lak ibu ning. Kadang tukang mecek-mecek cokor kan yang aduh do gitu ning, aduh diolah sedek gitu ning. Sing wari ning. Nah, ibu kan kenapa ibu? Pun pangkatan bu, pangkandon kan di tiang urip bu, pang yang di tiang niki bu, di tiang ibu senya. Ngiring naik. Udah. Priokan. Pora osangi dewa tuh. Sing dadi gamio kemana tuh ada nih. Ramang gamio. Gamio meguna. Lak ati ini. Udiang kentan. Ibu tuh. Bodak dua tandan sirang udiang liak paling ngiring. Lak ati. Ngiring. Tan kayun pun niki sekarang nak apangkan yang malah. Sekan kena dewa aja ibu. Iya napi. Dewa sekan ibu. Ibu sekan masih ning. Tanya bulan. Tanya bintang. Nih. Ada apa? Weh. Hijau dewa ning hijau ning hijau. Nyanan samurate ngentah nyanan. Aduh. Dewa. Takone nanya ya. Omatu dah ibu. Baik. Yang sing mang. Mau pirang tetian dagang tapi tengko bang kan beli. Tapi dah ke tengko bang beli. Sarang siki beli tengko bang. Yang dot beli. Munak sing yang beli. Sing tukang priok kan. Nikah apa nama priok tu nasi yang beli. Lengah. Udah ada wong ras keto. Bang boleh ya kide bukan dados. Udah ada wong ide keto-keto. Oh genten. Lah pati ini. Ya ibu ampun serius ya niki ngaleng nahan peneng di tiangnya. Nah. Aman-aman tiang tan budal beda. Balik depo sampuneng dukenge. Nah nih. Genten masih beli nge. Di tiang ampun medwe dalam kang nginep berikinge. Ya nginep. Bang dek gunane ngapan cegeng. Bang neket ya beli nawi. Yang sampun pada sumekan pada dudus. Dong keraman nak alaki rapi mecening. Aduh sadang udah ibu dah cening kone atuh. Menengken ibu jadi. Makin keraman alaki rapi sapu napi becek napi patut nah. Ya ibu mau keken ada yang cening kau. Oh mecening. Li. Ibu mau beli dan Nggih, patut. ibu Ibu mau beli bukan ibu mau beli man dewa mau mati. mati